Anya laki din! Julia, ay ayatin ka unay-unay. Kasta akmat ken ka, Jerry. Amo, nakaragrag sakak. Gaputadyak pulos ni namnama iti biyag ko. Amaad na anak iti kaayan ayat akas ken ka. Si kahagit di mo't. Jak ni namnama asiman ti agbalin akaayan ayat ko. Saan nga imposible dahi ta mapasamak, Julia? Kasta ti destiny ako nada. Saan amanamnama adumtang iti biyag? Sapay la kumaa, ta saan nga agbalbaliw ti panagayat mo kanyak, Jerry. Saan to pulos? Ikarit dahi ta. Si kalahan tayo etan. Ita, intun bigat, ken iti agnanayon. Ay na, yaman no kasta. Ay ayatan ka unay-unay. Ungayam, agawid ang iti probinsya mi inton umay alawas, Jerry. Ha? Kasta ka di? Ang mga no kayat mo ti umay, kabayatan ang nakabakasyon ka. Kayat nakangamin ama-am-am mo ni nanang. Kwa. Adda ngamin tinapatagapag nami kadagiti gagayim ko. Kadagiti panak asiman, intun umay alawas. Ha? Intun maminsan tulahan ti panagpasyar ko yung lugar yo. No danto man ang tinawaya a bakasyon ko. O sige, no day tati ko nam, Jerry. Amo, Manong Berto, agawid ti anak ko inton umay alawas. Ha? Kasta kasi? Wen, isong umay kanto ija balay tapno makita yumet ti agbalinto a manugang ko. Ha? Ha, tapno ibagaken ka. Si Man ti kayan ayat ni Julia. Si Man! Anya? Ay, mamati ka iti bagbagak. Si Man ti kayan ayat na kunakmanan. Saan akas iti kaayan ayat ti anak mo agagangay a construction worker. Pumanukpok laeng iti martilyo di taig-iged. Ile, apay ngay akasta mo tadya ipagbagam, ading pasita. Ay pudnumat. Uy, Kasanomat nga men, nakapimpintas ti anak mo. Nga miti pay laeng met construction worker ti nakirelasyonan na. Kaslasaan ngagpampanunot. anya? Naimbag pa iti anak ko, tananakam. Si Man, ti kaayan, ayat na ko naman. Anya lakit din. Anya? Ay, una yan ni Auntie Pasita. Ay, di naman laang-laangan ti construction worker a boyfriend ko, tatang. Huh? Ay, bay amon anak ko. Abay amla ang asawon na ti kahit na asawon. Kan maysa, anya ko ma no siman ti kaayan ayat ni Julia. Di agyaman na tan no addan to siman a manugang na. Saan ang masapul nga agyaw pay lang ti sa bali a tao? Ay, day tangarod kat, anak ko. Awan bibiyang ko nga uraan niya pay ti saad itibiyag ti kaayan ayat ni Julia. Iso pa nga asid daman. Ta saan daman ang laang-laangan ni Kevin a construction worker. Ta map-map lang tilapayag ko. Ala, ay bay amon anak ko. Saan adagita ti ibagbagada ti pampanunutan? Saan mulatan ita nga ikaskaso, okay? Ay, una yan, daya abakit pasita. Kasta una, iti pa nang ipaspasikat na iti sima na boyfriend ti anak na. Iso pay kunamlan sure. Ay, agraraman kit di Saan na ba yan nakikita iti personal ti kaayan ayat ni Julia? Anyam, napannamitan ibagbaga iti tattao. Ugali na dayjay, idi pa'y beshi. Iso akarurud ko unay. Ay, ure asino met marurod at talaga iti kasdyang aramid na. Si man kano nga ti manugang nanto. Maadaan to kano iti napintas abiyag ni Julia. Gaputa ado kwarta jay si man na. What?
Saan ka no akasala kanyak? Saan ka no agpampanunot? Gaputa construction worker laang ti boyfriend ko. Laang ko na napay ti awanan baing. Awanan ba ina talaga dahil dyan nga antimpasita, Beshi? Siman, ano siman? Sapay lo ko mga rod, tas anto nga agbali na piman, anya lakit din! Ay na, imbaglakit din ta nakasangpet kan anagapo ijay Manila anak ko. Una nang, ay, makabanog ti biyahe. Ne, kunak man no kadwam itatisiman akayan ayat mo anak ko. Ha? Ay, kwa nanang, saan anak ka umay ni Jerry ita? Adda ka nung aming tinapatag-apag na, da kadagiti siman agagayim na. Anya, Naku na kanya, nga umay tula ka no pumasyar dito'y no addan tumanen tinawaya a bakasyon na. kasta ka day anak ko. Ay, sapay magagaranak ang mga maamoken kwa na. Ha? Magagaranak ang makakita iti siman nga agbalen ang manugang kuntaw. Makapailak kamot kasinsin. Ha? Taapay, Julia. Pudno ka di tinadamag ko, ani Kevin kano ti kayan ayat mo ita. Ha? Unay kan, talaga asaan kamot nga agpampanunot anya. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong, ti construction worker pa'y laang mat ti pinilim, anya laki din kasinsin. Anya? O kitaan na, nakasirpatak iti siman. Siman ko naman. No agsasabat tayo iti clan reunion, ay nakababain ka. Gaputa si kalaang tinaidumduma ti kayan ayat na. Construction worker laang, amartilyo laang tig-igaman na. Julia? Ngamda kami akakasinsin mo, seaman, engineer, pulis, kinsoldado ti kayan ayat mi. Ha? Saan ka kadi amabain, Ana? Insan, iti kaano man, saan ko nga ibain a construction worker ti boyfriend ko? Iso pa nga asin ko ma, saan mo nga ibabati pa nagkitam kini Kevin? Maawatam! Ay na! Agburburok at talagang ti darak iti dayjay a Julia. Enton what? Madurab ko tingiwat na tagnakam. Oh, kita man Beshi, no talaga kit di madlaeng nga agburburang kan. Joke. By the way, apay, nagsabat kayo iti kasinsin mo nga dasiman na? Nasabat ko itay lang iti kalsada. Ay na, apo. Awan tinagdumaan da iti inana. Kunamlan no sure ti siman nga ipampanakal da. Makapakudkod iti ulo. Ala, uray makapagod iti ulo. Basta sana iti baba. Keme. Sigagad di mother like daughter adi. Wow. Sa bagay magkit di ah. Ay naglastogan na dya kasinsin ko. Gapula ang tasiman ko no, ti boyfriend na ya. Aguyaw-uyaw kit din. Ay apo, makapasair itirik na ya. Ay, sigagad di Beshi. No, para kanya, ha? Awanan ti makunagpay kini Kevin. Uray ibagada a construction worker laang. Then, whatever, ha? Don't mind them. Anak ko, saan na siya? Ti agimulmula iti sakit hinaka. Kasanumat nga may tatang. Saan ko matidangan anuan ngam ay na. Kasta unay panangibabada iti kinatao ni Kevin kas construction worker. What? Ay sabay laang-laangan da. Ay, bay amlata ka di anak ko.
Ang mga nalipatam ti kanayon ko nga ipalpalagipkin ka. Awan, ti makaabak iti tawa na pakumbaba. Kanayon mo kumaatandaanan dita. Uy, makapainsulto, damat nga min unay, tatang. Iso ajak maliklikan ti makapungtot kadakwa na nga gina. May amlat sa nanak ko. Sana na saya at ti makiapapa kunakman. Anay ko, nagsakit matan ti tiyan ko. Day. Apa yan, anak ko? Sarsarwa ka bantay. Ay, mun nga ron nanang, nagsakit ti tiyan ko. Ay, sus. Amangan kit di mat numasikong ka, anak ko. Nanang, Ay na, ti kasayaatan nga aramidam. Ingkag pa-check up anak ko. Numan bilang tamasikog ka. Ipakaamom adagos iti siman akayan ayat mau. Tapno ibagana nga agkalay sa kayaon. ha? Wan anak ko. Agtungpal ka kuma iti imbagak. Wala nang, itamat lang ang mapanak iti ospital. Mapanak agpa-check up. Alawan anak ko. Ingkan. Amo manong Berto, masikugan ti anak ko. Ha? Ay nasayat ka din kasta. Ading pasita. Ay nasayat ita. Tamadan ka mo iti apo ko. Ay una, ken kang runaan na. Matungpal ko ti arapaap ko ang maadaan iti manugang asiman. Anya? Ay wan manong Berto, itatamasikugan ti anak ko. Sigurado nga ibaga ni Jerry nga kalaysadan ka ni Julia. Kasta ka di. Nasayat ang aro. Makikalaysan ti anak ko. Ngam ti anak mo, awan pa'y, tamanupay amartilyo ti mapudpod, sakbay nga ikalaysana ni Ana nga anak mo. Anya lakit din. Anya, kasta man ang tiimbaga ni Antipasita kada kayo, tatang? Uy, isutin ako na itay nagsabat kami iti kalsada. Saan kumot asal sa lunsurin? Yung apay nga isuti ibagbagala. Ay, nyalakit din ay. Talaga aparam magday di abakat. Uray saan adamdamagan kat ibagbagana. Un nga ron niya. Ngam, bay amon. Isa pala ko magaro. Tagkalasan na to. Tablo sumardang matintingi wa na dyan opasita. Apay, sumardang ay tatang. Kumarkarokit di ati pangasdang nga ginano kwa. Sa bagay mo't kitiya. Ngam bay amon. Saan nga isuti pang panunuto? Never mind. Ako na ti English. Nyalakit din. Makapasalbagda nga gina. Nasaya ata sinong batang pa'y tiawag ko, Jerry. Awanan kay ti bayan. Kasanoan na ibagam asaan asikat ti ama ti si Kuko. Pasensya kan, Julia. Gamsan ko ang maitakder dayta. Gan maysa, manon alawas nga adda ka dita probinsya. Ngam ita, ibagam kit di kanya kasyak ti amana. Anyat amok nga, nagdasabali alalakim dita. Sana ya? Anya, awanan kay ti bayan, Jerry. Awanan kay ti bayan. Pasensya kan kunak manen. Gan kinapudno na. Iso adyak kayat ti makiumaikin ka dita probinsya. Kaputaadan asawa kin anak ko. Anya, Pasensya ka na, Julia. Kaputadyak na ibaga idikin ka na ita. Ngam dayta ti pudno. Aglinipatan, Julia. Jerry, mabit lang. Jerry! Anya ti kayat mo asawan. Awan ti mapasamak akalay sa anak ko. Awan, nanang. Kasano na itan anak ko? Awan ti mapasamak akalay sa. Gaputan nakiwin naswasan kanyak ni Jerry. Kana ko na pa'y asaan ka nga iso ti ama ti si Kuko. Ti awanan ba na lalaki? Anya? Naku na pa'y kanyak.
Nga iso ka no asaan nga imay ditoy. Tapno makiam-am mo kada kayo. Gaputad da asawa ka na anak na. Diyan ka mo nupod no day tawan no sana nang. Ang mga nurason na lang tapno saan ang maaddan iti responsibilidad. Anya, ay tiawanan ba in alalaki? Kunaklakit din no nakasara ka kun itinapod no asiman. Namsaan matgayam nanang. Na nagbalinak lang apiman. Julia, Awanan tarapaap ko ang makaasawa iti siman nanang. Awanan. Wait, kasanungay ading pasita. Ada ka din ti pitsano ka ano ti panagkalasa ti anak mo. ay kwa manong Berto. Awan pa'y. Kaano ngay garot? Ganyan, namagaan ti subel ko. Nang runa ita panaglalami. Kaya nansamot yung ti malanitan. Anya, Isu nga ururayak no ada umay mo iba ka ijay balay ka. ay awan manong Berto. Nagwinaswasan da Julia kantisiman a boyfriend na. Anya? Wan, iso nga awanan ti kalay sa mapasamak. Tiawanan ba inday jaya siman? Sus, kasanun nga dagiti tataw. Anapan mo nang ibagbagaan, asiman ti agbalinto abanugak mo. Ay di bakit nakababay. Anya laki di mo tayo. Nakababay na talaga. Ang manya ngay nga road. Hulay nga minti palastog mo iti. Anya nga ita. Ti arapaap mo amaadan iti manugang asiman. Ti mo't anak mo, ti nagbalin apiman. Salpak iti. Anya. Anya? Kaya ti asawan. Saan ka itakder ti siman anak kasikog kini Julia ti sikog na? Saan ka no anak ko? Anya laki din kunakmanan. Kastao na apalastog da. Nga uray dala uyawon ti boyfriend ko a construction worker. Ngam anya nga ita. Diyos mio marimar. Bala, bay antan anak ko. Ay tinapatagkit ayos kayo iti kayan ayat mo. Awan parikot iti nagbaitan niyo. Sa bagay matkit di ah. Bay amda pasita nga gina. Tapag nakbanda, nagitinalpas ngayon sa usawang da iti kalabas. JC man nga arapaap da. Iso damat ita tinagbalin api man. Umay ka man, Beshi. Mapantaman di tersena ni Auntie Flora. Ha? Anya taramiden tay, Jai? Basta! Napalabas kong kami ni Julia itay. Sigurado ang day jay pailang aging ka ita. Anya? Ay, si kakadiman. Ala. Alaman langan kaduan ka. Wan umay ka. Tamapantaman, baraan ti awanan bain? What? Hoy, masikog ni kasinsin mo la. Saan kumot atong paon si kakit dimot? Agyaman kit di at masikog. Tano saan, ipungod ko kunak tumat. Oh, kasinsim. Si kamot gayam. One check nga rod. Kat, kumusta nga iti si manakayan ayat mo? Damag ko nag-break kayon. Anya? Awan sapay ti 5 abol nga gayan ayat kayo ngam ita. Awan kayon, Kwa... Naguyaw kayo nga gina. Ibagayo a construction worker lang ti boyfriend ko. Ngam at least, da kami aging gaita. Awan ti ilimlimod mo iti tunggal maysa. Ha? Ngam si ka, anagarapap ang makaasawa iti siman. Si ka mo tinagbalin ita apiman. Ay, piman kamot. Ganabom ita ti kinadakas ti ugali makasinsin. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw.
Anya laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Pare Alvin, sa dino tinaggapuan? Iti ayan tigayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, wan gayam. Amangan ko naknod dati amom amabali na pag-applyan pare. Hapay pare, nauma ka nga tamtambay. Wan nga rod pare. Kasapulak ti kwarta. Ag-resign ti kasinsin ko, into no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran tatilugan mo pare? Wan pare, tapno nabibit mo't lang nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang kay ti motor mo. Anya kay ti requirements pare. Interesado kaya? Anya lakit din pare. Wan Ibagam ang dagiti requirements. Tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapa ka mat, Alvin, lakay. Wan bakit? Isagaanak dagiti requirements ko. Requirements para itaan niya. Anya ka lakit din aya bakit? Siyempre, adda aplaya ka trabaho Pag-applyan mo ngay. Iti pagtrabahuan ni pare Roland bakit? Anya. Ne, napaya kasta ti reaction mo? Sigurado ka kaday, akabaalam nga aramidin ti trabaho da ijay? Kabaalam tag-deliver? Awan pa'y motor mo. Adamat ni pare Roland akadwak bakit? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta? Addamang bantay ken ka. Tamang ano anya manan ti aramidem akalukwan ijay. Diyak manan makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino manan tinagturungan dayjay at tao anak kaw. Nasa paarimor nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay? Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pa'y. Anya at trabaho ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel nanang. Anya? Ada motor nga aramaten na ya. Awan nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Amagan mo't no saan manan aseryoso iti day ta plano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto matan ti requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, inton lunes pa ilang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado. Wen, ngam nasaysaya at numang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramidan. Ay, sir, ada ka di sweldok? Una, mabayadan ka iti training mo. Adyang manak, sir. Mala, urayem ni Roland. Umayto ag-pick up na jay iti parcel nga i-delivery yo. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Agyaman akmanan. Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Tasyak tagmaneho pare Alvin. Uwan, pare. Sikamot lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalaklak ka. Madumat gayam ti i-deliver ta, pare. Kasta talaga pare. Asay sahat kidian o ado ti may deliver ta. Sapay nagtatagsan, kan nagdadakkel ti daduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Tay sumot piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man, tadi ka mapanbanog, pare. Nairuama kon pare. Mairuam kan tumlaang. Anya lakit tinaya. Nagdadamo akpay lang amin iti kastoy trabaho, pare. Kasla narigat ita at di ka pa'y nairuam pare. Ala, sumrakan. Tarugyan tan ti mga deliver. Iti kasta, makaduta ita pare.
Kumusta nga iti trabaho, Alvin Lakay? Makapabannog nga rod, bakit? Apay, ado ti in-deliver yu ay? Well, di akong mabilang naman, no? Ano sama? Tinapatag kat adda pagtrabahwam. Di ako mat-expectare na kasjay gayam ti maaramid. First day pa'y matkit di Saan laang anairwam ti bagim? Iso anak ko naman narigat ti trabahom ita. Sa maysa, maikawat ti bagim. Tanabayag mat asang ka nagtrabaho. Mangidasar ka man nga rod iti kanak. Mabisbisin akon, bakit? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Ngam no mabisin ka, mabalin nga umuna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagngingina dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagitoy. Ang mga no at dati cellphone ditoy. Wano, alahas. Paray, itama no, dapat yung umanayan ti parcel di ba? Sigamad gayam, pare Roland. Anya kalagi din pare. Kasla naklat ka ba nakakita kanyak. Okay ka lang ka di pare, ha? Okay lang pare. Ay, anya nga minan ti pagbagam? At dapat ti mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitayak no adda umanayan na. Ado ka di data pare. Sakto lang pare. Mabalin pa dito yung abanda pare, oh. Oh, ala, mutuin pare. Tasyakon, timangi kamada. Anya launay ti pampanunutom, Roland, anak ko. Nanang, pampanunutot lang tinakita kita. Anyat nakita maya apakaburburiboran ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver maid. Panagkunak. At dadakas apanggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pagintirisan ng araw. Madanaganak, tamangan mo takawon na kit di. Bantayam ngamin lugan mo matius usarin nyo amang idil-deliver. Wanang, saan mo't nga inuras nga iso ti ayan ti atensyon ko nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y magkidi Awan pa'y magayam. Amang ano agub-overting kalaeng, anak ko. Pagpampanunutan pa'y tidakas ti gayem mo. Ne. Apay anaabutan dahi ti parcel. Awan mo ti abot na dahi ti tayo. Sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland. Kasarsarita mo ti bagim. Apay ka day? Pare, adda ka magayam dita. Nakasiyar ka din. Buen alpasan. O anya, rogyan ta ka din tag-deliver? Aguli magkakpay lang ita. Gumpaliiwag lang tati kong parek. Sapay lang ko takkamali ti atap ko. Pare, napauli mo ka man. Sige pare. Rogyan tan tagi-deliver. At ito listahan. Si kamanan ti mangigam. Ado man na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo. Mangmangan pailaan ni pare Roland. Gundaway ko dahito yan. Itay pailaan nga kayat ko ang maamuan. Nga niya tilinaon dahito yung parcel. Ang mga nod dati karagana pagsayatan. Para Alvin? Anya tar aramidam? Pare. Apay aluklok katam ti parcel, pare. Ikaw pare. Kastoy ngamin pare. Apay, adda ti plano magtakaw, pare. Isa na kasta pare. Apay nga ron abutan ta parcel ngayon nagkamam. Kuha pare, bidot ti pampanunutam. Pare, hindi pa'y napalabas alawa sa makadlawak yung ka. Adda dagiti in-deliver ta nga adda abot na.
Jak lang imbagbagakin ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare. Ha? Dakas ti kastangar aramidam. Kasanon no dagreklamo. Mairaman kami pare. Pudno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Ay, pangasiyo. Ikanda kumapay iti may sa agundaway, sir. Sana nasaya ti kasta nga inaramid mo. Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Nga masapol nga ikaten ka iti trabahom. awan mo titinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti aparsel, ha? Ay, maasyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabahuam iti kasta nga aramid mo. Sir, pangasiyo. Ikanak kumapay iti may sa agundaway. Ay, pasensya kan. Ngam saanan. Saan mi akasapulan ti empleyado akaskan ka? Sir, Hala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Na, nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver you ita. awan na nang. Awanan ti trabaho. Anya, Inikat naktibos minanang. apay, iti anya ang makagapo ikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho Di bali. Diyak matlaan kayo ti kasya trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di ang maikatak. Anya! Naikat ka kanumot iti trabaho kuna ni nanang si ka Alvin. Okay lang day tabakay. Na, takas la naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabaho. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Diyak matlaan kaya ti trabaho dyan. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibos da. Kasano adi mo ammo? Imposible mat no ikatin nakatibos mo nga awan makagapo. Kati sumay. Diya kon sinaludsud Tinapatag. Kat inted dati sweldo. Adala madamag ko akalukwan. Na. Apay aya big deal kada kayo dagita abanag. Siyak tinaikat. Ngamda kayo kit diti agparikaw. Anya lakid din aya. Sa bali mo tanti kadwam nga agdil-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, nanang. Aniya, ka ti kumparim ngay. Awarin, nanang. Inikat ni Busme. Apay anaikat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan ti kalukwan ti trabaho na, nanang. Aniya, Malagip yung kadita imbagak kada kayo, iday. Kasla pagintirisan na dagiti parcel nga deliver me. Inabutan na ba iti nagduma? ay, nagloko na tao. O nanang, iso ang nagpulong akpiman na dago si tibos me. Tamabuteng akmat ama iraman. Sikaman ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan, Maray. Naikat nga min ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko na, no ada nadakamat ni Roland. Ken ka, Maray. Dayta ka de, Maray. Ibagam kumano anya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga idil-deliver na.
Abutan na pa'y kanaw. Anya, Day tama tindanon da kanyak, Maray. isumot lagayam adi na ibaga no apay anaikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasig mo't na pa kay babay nanti kastagar aramidin da. Anya timbagan ni Nana Ani kada kayo, Nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidin day dya tao anak ko. Apay ka di, Nanang. Inikat ti boss da, ta pinaginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa inabutan da. Anya. Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapo no apay ang naikat iti trabaho na. Kastamat gayam ti aramiden na. Iraman na paikit diti kumpari na iti dakas nga aramid na. Anya lakit di matan na di tao. Ay mangibabain at talaga ni Alvin, Nanang. Kasta ti biyag akayat mo, ti agil ilad laang dita. Awan mo't nga ti pagtrabahoak. Awan ata sa bali mo ti adda dita panunot mo. Ni bakit mo't? No apay ngamin na pag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Nana Ane, iso tinangidanon kan Nanang. Anya? Nakababain man ti kastang aramidem sika. No trabaho laang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. O, kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida kat na ilaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man mataimam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Kasano ana amuan dati maipapan iti dayta abanag? Ay diya kamua, ngam awan ti daduma ama pabasol mo, tapod numit ngamin nga inaramid mo. Day tati ganabom. Luk-luk at amtumot ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Anya laki day, no trabaho lang. Di mo na yunan iti kalukwan, tapno awan taw ti pagparikutan, ken pakaibabay na. Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Awang magayam ti usarem a martilyo anak kaw. Uwin nga rod nanang. Adama kidi ati lansa. Awang mati pagmartilyo ta. Mapanaklangin bumulot iya endamari ising nanang. Adda nga ta ita. Ada siguro agtudtudo mo. Awan siguro tinapanan na. Mala, ingkagarudan anak ko. Tapno may simpata daytoy galba. Medyo nakapsot pailaan daytoy kriseng. Ngam napigsa ka naw ti sumaruno a bagyaw. Ay, sapay la kumaata nakapsot ni Dante nanang. Sapay la kumatakas laki ni Krising Mutla. Mare, si kamot gayam. Wan mare, umayak ko mabumulot iti martilyo, kinilakay mo. Ha? Isimpak la ko matigal ba, ibanda ti kusina mi mare. Ay, ang mare. Ni, madaman ti bagyo a Krising. Kit adamanan ka no sa sumaruno. Ay, mare. Kalpasan ni Grising, sumarunomot ni Dante. Ay, gusto ko mamutin. Sapay medyo asidag tayo iti karayan. Kabut-buteng nung umato ti danon. Wan nga rod, mare. Ala, mabait laang Sa pulak ti martilyo nilakay ko iti pangikab-kabilan na. Nay, si kamagayang paray.
Nagkapamay. Apik, nakapitpitak ka. Nagkapo ka di banggag baray. Napan ko man simpa dagin. Naskin nga simpa di banggag may. Ha? Siga nga baray. Nagkapamay. Kas labuti mo na ito imot mo. Ha? Ay mo pa aray, yara na tayo. Kanya? No kaya mo, di umay ka di pala. Itag siya takinay. So mula nga, bagbag yan. Awan mararanay. Ay, paspay lang ang baray. Nagsagana ki din ka na. Madama ti bagyo na. Alpasan na ito'y krisaying. Dapat ti bagyong dante asumaro no. Dahanag mo na yan. Kas ka la babae, mamadandanagan mo na madas. Anya? O may kakidi di balay o. Sumarno ka ta uminom ta. Irwar ko man di pagkanta. Kakabarbaro. Ay, nagmayat yung minahong kabayatan di pa nagkankanta o. May gayang bimulod ni Baklay, ti martilyo ba kay? Wanla kay. Naimbag ta dapay ti maysa martilyo. Wan nga raw, may mo't binulod ni pare Berting ti may sa martilyo, di kalman. Isimpa na kanumot ti pag-ininlawan da. Kunay, nagsasaraw nung ti bagyo na. Hay, wan nga rod. Numalpas na ito krising. At dapay ni Dante nga umay. Ay, gusto ko mamot din ah. Wan nga rod. Nakabutbutong dito ayan tayo nga sidag ti karayan. Sapay la kumaa, tasaan nga ngumato unay ti danaw. Nabigatay mo kay. Daita nga rod. Daita launay ti pagbutbut ngan ti kaduan. Nung umato ti danaw, medyo karayan. Apay day talakay. Inruar mo mutan day pagkantaan. Isunto mo lang agbagbag yan. Agkanta takidi na. Ay na, nagmayat ti agkankanta ita. Taawan maararami. Isumay ka. Ngayon, ang kasapulin ti may kinsong baw. Takumanta, maditi paborito ka kanta. Ha? Anyat paboritong ayan. Kanta, mantay. Our love is unconditional. We know it from the start. Apay, oray Ilocano tayo ako. Kaya tayo mo ti kumantay di country song. Lagi di. Ay, gaya man niya. Day tagayam ti kanayon mo akantaan. Sipod pa'y. Agkanta akman mo iti Ilocano song. Anya ngay mga Ilocano song day ta. Bakay. Amin ang aamakitak lakay. Panglamay. Ano mo? Malang, sa pulam nga raw, ta ipaspasapol ka. Tarog yan, tanti kumanta. Agasim man da kita akaruban na nang. Ah, Kabayatan ti bagyo. Kabayatan ang madandanagan na kiti daduma akaruba. Gapo iti nagpigsa nga angin kun todo. Mayat mo ti panagkankanta da andong ken piling. wan nga raw. Kaslada maging insultaw. Niloy da mismo akaabay da iti balay. Agisimsimpada iti kalba iti balay da nga urit todo. Imbisa mapandatulungan. Nagmayat pa ilang ti panagkangkantada. Uuray dala ipukpukaw kan iik-ikis ti panagkantada. Pakita damat ti aglawlaw ang madandanagan ti amin. Sa bagay, simentado nga amin asulit ti balay da. Iso ang nakarelax dalaang ita amada mga agbagbag yun. Sanda nga amo at tumulong iti pada da ata. Uray kumasaan da ang mapantumulong. Saan kumakasta nga agkakantada. Kabayatan ang madandanagan ti kaadwan. Idi pa akastada na kita nana. Iso asaanan nakaskasdaa. Anya lakit din daandong agasawa lakay. On nga rod ba kayo? Busy ti amin nga gisimsimpa iti galba. Kas kada amin ang mabalin ang may simpa. Nga misuda. Nagmayat ti panagkankantada. Oray dala ipukaw ti kantana. Sa pinagpigsa, makatitilang iti lapayang. Kasanda makarik na. Makarik na dayang amin nagita nga agasawa. Kat idi pa akasta ti ugali da. Nawan bagyo wano tulong. Sanda mo nagkanta no aginini. Nga bitang agbagbagyo nagpig sa ti angin kanto daw. Isumit ti panagkantada.
Krising pa ilang da ito abagyo ita. Makita man no, aging gayon dong sumangpot ti sa maron no abagyo kat kumanantada pa ilakas ta. Napigpig sa kano ka ni Dantay. Nanda ito krising amadama. Ayun, iso tinabuyak iti TV iti ragbi ilakay. Ay, salpag na kita karuba. Hindi da pa amot tumulong iti karuba na. Naimbag kumamot nauray sa anda mapantumulong. Basta sa andang agkan-kanta kasta. Sa pinaka full volume ti video okay da. Nyalakit din. Lakay, nakastrak matgaya man ni Bagyong Dantay. Wangarap pa kay. Mga mga simrel ayo. So kita amnay, nagpig sa tiangin kan todo lang. Saan ang makaapekto day takadata lakay? Ayun na. Sementado amin na sulit. Balay na. Iso na lang at asidag tayo tikarayan. Malayo sa bituka. Ha? Tagalog ka? Alain takit din ije kusina. Insagana kun ti pamigat na. Nagluto ak iti tinapakin itlog. Kalpasan ti panangan ta, agkantata manan. Ay, uwi na. So, malaki pang panunutag kahit bakay. Awang nga rin, mararamit di kantata. Ado nga min tinapanunot ko a title ti kanta saan ko anakanta iti kalman ka. Ay, uray siya bakay. Ado mo, tinalagip ko a title di kanta-kanta at itong madamdam ha. Ala, intangarod mga hanan lakay. Po, una yun ay karuba. Ay, manipod ini ng rugit ti Bagyo a Krising. Nagkakanta na. Again, ga itasimbang peteng ti Bagyong Dantay. Ay, niyalaki din. Ay, di daan mo ti makipag-Greek na itaglawlaw da. Adaw, ti lumablabas ang mapmaman ija iskwilaan. Tamabuteng da itinapigsa at todo kan again. Ngamdag kita apiling kan ando. Kas nasaan da makarik na. Nagmayat pa na ang di pa nagkankantada. Ay, agasan man. Talo aldawin nga kang kantada. Naimbag ko mama no nagmamayat ti kantada. Pasig mo ta sila. At nga nga ipigpig sana ti tudaw ka po iti pa nagkankantada. Alagi din nana. Bitbitin tan dagiti napatag nga alain ta. Intamot ta ni Jay Esquilaan. Ang mga nod-adda pa nga ipigsa na ti tudo itong rabiing. Ay na, nakabubutang ni dumanon ti danom ti karayan. Aging ganito yung balay. Ay, kabubutang nanang. Awan nga tati panggap da kita akaruba mapanidya eskwilaan lakay. Awan na siguro. Tani, nagpigsa ti hangin kinto daw. Nagmayat pa lang ti panagkankantada. Ay, ida pa ilakot nga agsagana. Kasi lang nga rin awan ti bubutngan da. Alakit din. Alaang tibag nga insaganak tabit-bitot mo tayo tibag ko lakay. Intan idya eskwilaan. Awan makay, punta nga rin da. Laging nakakuguli. Ay, kung naklaki din nun saan kayo nga umay, mare. Anya saan? Pagyanan mi ngay mo't ijayin o maduti danom ijay karayan. Kaya kay karuba tayo nga ijay. Saan da nga umay? Ha? Asin ti bagbagang mari? Sino pa'y kumangay, mare? No saan na nagiti agkan-kantang ori madamang agbagbagyo. Kunaklakit din. Diyak amo ka dako da mari. Itay limabas kami ijay. Madama pa ilang ti panagkankantada nga agasawa. Anya? Pulos nga awan da danagan da iti bagyo. Nakarelax da ijay balay da. Kabayatan ti panagkankantada. Ay, anya laki din. Nang bayamon Tinapat nagkadada tayo ita dito yung eskwilaan. Safe tayo dito Pinadayo tayo, iji karayan. Bakay! Ay, bakay! Nagpigsa mo tinitinaw mi tikarayan. Ha? Ha? Di
mano nang di pala iti tanong bakit? Ay, ayun nagpaiso lang kay. Hala, kasanong dagiti usarta. Bakit? Ay, mga rugin na marbatili kong ti palay. Umay kang bakit? Rumwartan. Uray nagpig sa titudaw. Ang mga numayanop tapay ko. Intan! Aray! Oh, apayasan ka matagdagari kumare. Agpampanunot ka kadimanin iti title ti kanta-kanta, kalpasan ti bagyong Dante. Ayan niya laki ding. Si kakit di mat, Mari. Kas ka lamangin insulto iti kasta nga ibagbagam. Anya? Mangin insulto nga ibagbagam mo, Mari. Sana ka mangin insulto anya. Ibagbagak lang ti podno. Ayun gayam, kasano kayo nga makakanta? Kit di nagasamot ti danom ti karayan ti balayo. Ay, day tangarod ti pampanunutek ita, Mari. Kasano kamin ngay kinilakay ko. Awan apulos ti usar mi anailigtas. Ha? Ay, katanya nga ita. Idi madama pa lang ti bagyong krising. Nawaya ko ma, panagsagana yo. Ngam, apong, saan mo ta nagpipigsamo ti kanta yung agasawa? Daan nga limukan nga. Diyan na kita kang kantain nyo, idi. Ha? Kapayatan na busy, kan madandanagan ti aglawlaw. Busy kayo mo ngagkankanta kanila kay mo. Da kayo, ti mangin insulto, iti kasta nga ramid yo. Mari. Anya nga ita, awa na pulos na iligtas sa gamit yo. Agyaman kayo latan ta nakasangbot kayo pa nga nakarwar ije balayo. Tano saan? Sigurado pinag-aagawan da kayon ti agatol. Kas kada paltat ije karayan. Ayan niya laki din. Mare, amangan no adda maitulong yu kada kami iti asawa. Imbes ama siyan ti tataw kata kayo, gapo iti napasamak iti balayo. Ngam saan? Taadapay kit din ti mangibaga, agonggo na yo. Anya? Saan nga agsakit tinakam mo Nga oray kas ti ibagbaga ti tatao. Gapo taam mo yung mat iti bagbagi yo, nga adamad pasol yo. Mare. Nagpigsa ti todo kun angin, ngam apo. Nagmayat ti panagkankan tayong agasawa. Akas laawanan ti sumarunong aldaw, ang mabalin a panagkanta. Ay, pasensya ka na, ngam awan ti maitulong mi kada kayo. Day asi mi kada kayo, kat nasukatan iti rurod. Anya lakit din. Anya laki din ngamin pare. Madamang agbagbagyaw. Ngam nagmayat ti panagkankan tayo nga agasawa. Paray! No kumangamin idagrugrugi pa lang ti bagyaw. Insagana yo kuma dagiti mabalay na may sagana. Imbunag yo kuma dito iskwilaan. Hay! Tauray di nagastida na ti karayan ti balayaw. At least, naisalbar yo kuma dagiti importante nga usaryaw. Hay! Paray! Idi mo ngamin madamang agbumbunag dagiti daduma karoba. Kahit mayat latat ti kantayo kung nibaga mo. Kaslawan dadanagan nyo. Pasensya paray. Pasensya kamit paray. Tawan ti maitulong ko king ka. Urayin nyo latan ti itulong ti barangay kada kayaw. Ay, kasano tapay itan lakay. Bakit? Uray adda itulong ti gobyerno kadagiti nabagyaw. Saan lata nga umdas? Sayang dagiti amin apundar ta nga usar. Ay, no amo tala ko ma. Kas ti mapasama. Nagsagana ta ko ma. Saan ta ko man nagkankanta kapayatan din napigsa nga angin kinto daw. Basol tamat kit di lakay. Awan ti sabali apabasulan ta no saan atibagita mismo. Iti ka ano man. Saan na mauli day bakit? Ay, nagpigsanto mga min ni Dante. Una yan, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.